Kubor ka Batesi TV. Lawan ra siya da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Gibor penya jongka Skul St.Peter's Higher Secondary School kapadon ha Pyndengrei jongka Nongstoiñ West Hills District kilapan bena bagian hapan Khang Shwa Shipor ya ka Skul kapala sedang nadu mentagas ngi ka khat kendai tarik ubna yayong arhajar arpuwei hadien balalap bagidon ki bahieng jongki katto kaningut ki kena pulih jongka ni ka Skul ki balaya bet ya ka jingpang covid khat kendai hadien bakilawan pai nashabar jongka jela hagini ki khindiat sngi baladep Habaya keren baru nonglum kubor lengba ka telefon ka principal jongani ka Skul ka Sister Maria Quinta kalaya thu baki bor pnia Skul kila batha yakini ki kena Skul ban pha le test Shwa bat la dalap bakim don AA on sa play biang pat ya ka Skul Namar ba kidon kita ki bawan phai na ba ki ba yo positive hani hasnong Pyndengrei kita don ki para ki barit ki bawan sa Skul Banyada ya katu ngisu Khang sipor haduk bakin detep ya kates kayu. Lai sisin makil adep kates lada kates kalong negatif lada kamdan dan supply dia. Nanyum dan ba long namar bakidang yarit kimpat nang ban sumase. Long kitu ki men tuki ki debetre sabar. Kidang suwan pai ke habaki wan pai te ki kilong kidang suyo ya kates chung ki thok di yang pon ben. Jadi apa kata positif kami pada kaki para sedang reklamasi na ke health department kila lek ban test sisi macam ayo ka report nanti pada ka biang ka report ni sa play dia